di host P2K channel yang kedua. Kita akan review sound miniatur planar 3 inci dan buat pengiriman ke Jambi buat agan Harip Alpiansah. Nah ini ya resinya, dan kita cek dari mixer langsung ke amplinya dan pakai converter, dari mixer langsung ke converter terus ke ampli. Dan ini pengiriman buat 4 set miniatur. Nah ini oke, kita coba dulu pakai musik ya.อย่าลืมเลือกาตาเสียงน้อยไว้คนไว้แทงวางนอนแนงมันอาจสิเกิดอยู่ลังงับทังงับทังงับทังงับงับทังงับทังงับทังงับทังงับงับทังงับงับงับงับงับงับทังงับทังงับทังงับทังงับทังงับทังงับทังงับทังOke udah, dan kita coba pakai mic, dan ini flat ya, semuanya flat. Ini resinnya, coba pakai mic. Kita buka, buka sedikit aja volumenya. Cek sa, dan ini gak pakai efek, langsung cek sa cek one low high cek ya, sip. Oke, mungkin segini aja reviewnya, dan ini nomor resinya buat agan Harip Alpiansah dari Jambi ya. Oke, terima kasih. Yo. ai luônคิดหัวเจ้าสู้แหละจักว่าเป็นจังใดให้หากินแต่หน่อไม้เอามาต้มมาหมกมาสุกมาแกงอยากสิสวยเจ้าไปลงชงลงจากที่ละไปละนาทำแดงอย่าลืมกาตาเสียน้อยไว้คนไว้แทงบ้าน